Turabasuhuje mwese aho muherereye mukomeze kugubwa neza. Uyu ni umwanya tujye kubagezaho amakuru atandukanye. Uyu munsi turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Dore ingingo z'ingenzi. Turababwira ko SCOI 25 FARDC yongeye kurasa indege ya M23. Muri amakuru turababwira ko bahagarariye FC M23 bagiye muri Katari. Turaza kandi kubabwira ko M23 atangiye gutegura ibisasu biri mu kibuga cy'indege hariya cya Goma. Ntabwo ari byo gusa, turibabwira ko Burundi bukomeje kwitegura intambara ku Rwanda. Abacukuzi ba zahabu babiri bapfuye bazize imyitozo ya gisirikare y'imbonerakure. Turaza kandi kubabwira ko u Rwanda rwakumira imiryango yose itegamiye kuri leta gukorana n'Ububirigi n'ibindi byinshi bikubiye muri ayo makuru yose. Nimujye kure mu kanya gato reka tuze turambura ayo makuru. SCOI 25 FARDC yarashe indege ya M23. Amakuru aturuka i Warikare aravuga ko indege y'intambara gisirikare ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane yagize gutya ikarasa ku kibuga cy'indege cya Kigoma irasenyera indege y'umutwe wa M23. Amakuru avuga ko FARDC yarashe mu buryo bukomeye kuri kiriya kibuga ikoresheje indege yo mu bwoko bwa SCOI 25 cyo kimwe na drone z'intambara. Indege ya M23 rero yarashwe uyu mutwe wari umaze igihe wifashisha mu gutwara ingabo muri Warikare nk'uko twabibabwiye kuva mu byumweru bike bishize ubwo uyu mutwe wigaruriraga centre ya Warikare. Kugeza ubu rero umutwe wa M23 ntacyo uratangaza kuri aya makuru. FARDC rero iravuga ko kurasa mu duce tugenzurwa na M23 mu gihe ku ruhande rwayo ishingiye umutwe kurasa ku birindiro byayo biherereye muri Warikare na Kivu y'Amajyepfo. Itangaza ingabo za Kongo zasohoye rivuga ko M23 ikomeje kongera ingabo n'ibikoresho mu birindiro byayo ngo ari nako itera ibya FARDC. Zakomeje rero zigira ziti ibitero biheruka ntibyibasiye gusa ibirindiro byo muri teritwari ya Warikare, ahubwo byibasiye n'ibyo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko Imuramba na Buronge muri teritwari ya Warungu ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. M23 na FARDC biravuga kurasana mu gihe kandi mu cyumweru gishize bari bemeranyije agahenge mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'ibiganiro. Aha rero turimo turababwira ibingibi kandi mu gihe ikintu cyitwa intambara ikintu cyitwa intambara ikomeje kurimbanya no gutegurwa hariya muri Warikare, cyane cyane ko twababwiye ko abasirikare b'Ababirigi bari hariya muri Warikare baje kuza gufasha FARDC, aribo barimo gukoresha za drone, kuko ngo hari abasirikare b'abahanga b'Ababirigi boherejwe kugira ngo baze kubafasha gukoresha zira drone z'intambara, zira ndege zitwarwa nyine zidafite abapilote zigenda zikoreye ibisasu. Aha rero bazanye aba expert b'Ababirigi ngo bakomeye cyane mu rwego rwo gukoresha izo za drone z'intambara. Akaba ari bo barimo kugira gutya bagakoresha izo drone, bagakoresha ibitwaro biremereye ndetse bakagira batya bakanigisha n'abasirikare ba FARDC uburyo bwo kubirashisha. Aha rero akaba hari umugambi simusiga nanone urimo gutegurwa n'Ububirigi, Uburundi, Tanzania ndetse na Afurika y'Epfo, kuko nababwiye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo witwa Wagner, uyu nguyu yagiye i Burundi ajyanye ubutumwa ngo bwa Tshisekedi, avuye atajya Tanzania, avuye rero ajya muri Afurika y'Epfo. Akaba rero nta bundi butumwa bundi bukubiyemo aho ngaho, ngo ari ubutumwa Ububirigi bwagize gutya buha Tshisekedi bumubwira ko Ububirigi buje kuza kumufasha gukubita M23 bukayikura mu bice byose yafashe. Ariko noneho akabwira Tshisekedi ko yabwira ibyo bihugu ko ari bitatu tumaje kubabwira ngo byongere abasirikare babyo hariya muri RDC, ngo bemere kongera abasirikare ari benshi. Nukuvuga ngo Ndayishimiye amena abasirikare benshi hariya muri Kongo. Tanzania nayo ngo yongere abasirikare hariya muri Kongo, ndetse yagiye no kubwira South Africa kugira ngo nayo yongere abasirikare benshi hariya muri Kongo, ngo kubera ko Ababirigi nabo babijemo kandi baje kubafasha, bakomeje kubizeza Kongo nibaza bagafatanya. Ubu noneho kuri inshuro ngo bazakubita M23 bakayaka ibice byose yafashe. Ngo rero umugambi urimo gutegurwa n'ibyo bihugu uko ari bitatu, hiyongeyeho n'icyo ngicyo cy'Iburayi, igihugu cy'Ababirigi akaba ari nacyo kibifitemo uruhare.
rukomeye cyane. Hagati aho ngaho kandi reka tunababwire ko leta zunze ubumwe za Amerika zongeye kugira gutya zibwira M23 zibwira ko igomba kugira gutya ikarekura ingabo, ikagira gutya ikarekura ingabo za SADC. Ubwo rero barababwira bati mukwiye kurekura izo ngabo za SADC mwafatiye aho ngaho Igoma, izo ngabo zikagira gutya zigasubira mu bihugu byazo kandi mukazirekurana n'ibikoresho byazo by'intambara zazanye aho ngaho muri iyo ntambara. M23 rero iyo murabizi ko yari yatangaje ko kurekura bari abasirikare yari yababwiye ko nibashaka gutaha bagomba gutaha nta kibazo, ariko bakanyura mu Rwanda, ariko bakagenda badatwaye ibikoresho byabo by'intambara, ngo kubera ko ibyo bikoresho by'intambara bishobora kugira gutya babitwara bakongera bakabigarura none muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaza kongera kubikoresha mu mirwano bagaruka kongera kuyitera. Yari yababwiye ko batagomba gutwara ibikoresho, ariko umuvugizi wabo yari yavuze ko ngo bizanaganirwa bakareba koko igishoboka icyo ari cyo. Rero izo ngabo murabizi ko bo M23 yarababwiye ati nimushaka gutaha nimutahe nta kibazo rwose, turabakora protocol mutahe munyure mu Rwanda ubundi mwigendere, ariko ibikoresho byo mubisige kugira ngo twizere ko mutazagaruka mu mirwano. Aha rero leta zunze ubumwe za Amerika yahamagaye M23 irayibwira ngo ikwiye kurekura zino ngabo za SADC ikazirekurana n'ibikoresho byazo. Yabategetse rero ntabwo yabasabye, n'itegeko yabashyizeho. Reka rero turebe ko M23 nayo izagira gutya ikabyemera ikabarekura. Kubarekura byo yarabyemeye ko yabarekura, ariko ikibazo gihari yavuze ko kigomba kuganirwa mu rwego rwa politike, ni ukureba niba yarekura bari abasirikare ba SADC, ni ukuvuga abasirikare ba Afurika y'Epfo. Bari bose bari baje nyine muri SADC bagotewe hari Igoma, ariko ikibazo kigihari ni uburyo bwo gutahana n'ibikoresho byabo. Reka rero dutegere turebe niba koko leta zunze ubumwe za Amerika ibyo yabwiye M23 izagera aho ngaho ikabyubahiriza. Si ibyo gusa, muri aya makuru reka tunababwire ko igihugu cy'u Burundi gikomeje kongera abasirikare hariya Uvira, ariko nanone kongera abasirikare mu mujyi wa Uvira ngo intego nta yindi ngo ni ukugira ngo aba basirikare b'u Burundi bashobore kuba bari ku mupaka hariya uhana imbibi n'u Burundi, ngo mu rwego rwo gukumira abasirikare b'Abarundi bagiye hariya ku rugamba, ngo babandi bahora bashaka gucika urugamba ngo bongere basubire i Burundi, ngo ntibishoboka ubu ngubu ko bashobora kongera gusubira inyuma, bagomba kurwana bagapfa cyangwa se ngo bagafatwa. Bitaba ibyo nta nzira bashobora kubona yo gusubira i Burundi, kubera ko abasirikare b'u Burundi benshi bamenwe hariya Uvira ngo bagiye kujya kubatangirira hariya ku mupaka, ku buryo nta musirikare w'umurundi ushobora kuva muri Kongo ngo atahe adafite uruhushya rwa Ndayishimiye, cyangwa se ngo avuge ngo imirwano ngo yarambiye imirwano ngo cyangwa ngo arabona yatsinzwe. Bababwiye ko nibatsindwa bazicwa, bagomba kuguma ku rugamba bagapfa cyangwa se batapfa bagafatwa miri, ariko nta musirikare w'umurundi ukwiye kongera gusubira i Burundi kubera ko ntiyabona aho aca, kubera abasirikare benshi b'u Burundi bari hariya ku mupaka bagira gutya bakabatangira bakababwira ati nimusubireyo mujye kurwana ntabwo mwemerewe guhunga. Murumva ko rero hariya hari ikintu cyitwa amakuru menshi cyane. Ni mu gihe rero ingabo za FARDC, Abarundi, Ababirigi, ingabo za Tanzania, Wazalendo, FDLR bose bakomeje kwisuganya kugira ngo barebe ko bagaba igitero gikomeye cyane kuri M23 hariya bagire gutya bigarurira umujyi wa Walikale, ndetse ngo bashobora no gufata ibindi bice byose M23 ifite. Murumva ko rero ibintu birakomeye cyane hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe kiri imbere mushobora kugira gutya mukabona imirwano yongeye ibaye ikintu gikomeye cyane hariya, cyane ko Ababirigi bo baje kuza gushyiramo imbaraga, ari nabo bari kubwira Tshisekedi ko adakwiriye kwemera gushyikirana, ngo ahubwo akwiriye kugira gutya agahama hamwe Ababirigi bakamufasha gukubita M23. Mu gihe rero ayo makuru ameze gutyo, nanone avuga gutyo, reka nze mitenze mbabwira ko nanone muri aya makuru reka mbabwire ko abahagarariye AFC M23 bagiye muri Katari, ubu rwose bagezeyo bameze neza cyane ku ntebe y'ibiganiro. Bya bindi duhora tubabwira ko mudakwiriye kuzajya mucika intege mu gihe mwatangiye ikintu cyo mwiyemeje. Umuntu agomba gushyiramo umwete kuko hari igihe kiba kizagera gutya kikamugirira akamaro. M23 rero kuva mu myobo, kuva mu mashyamba, ubu noneho yageze mu mujyi wa hariya Idoha mu mujyi wa Katari,
bicaye mu mataje meza cyane akomeye, bari mu mishyikirano ndetse hariya i Katari. Abahagarariye rero ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye i Doha muri Katari, ubu banagezeyo. Abagiye i Doha rero barimo umuyobozi wungirije w'iri huriro witwa Bertrand Bisimwa n'umuyobozi ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Nzenze Imani John. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko leta ya Katari yakiriye amatsinda atandukanye kuva ku itariki ya 27 Werurwe 2025 arimo iriyobowe na Bisimwa usanzwe ari perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23, iry'u Rwanda na RDC. Nyamakuru rero cyasobanuye ko abagihaye amakuru batemeje neza niba hari ibiganiro byabaye hagati y'abahagarariye AFC M23 n'aba leta ya RDC cyangwa se niba byari biteganyijwe. Aha rero tariki ya 18 Werurwe umuyobozi w'ikirengo wa Qatar witwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahurije Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa RDC baganira ku mutekano n'umwuka mubi wa politike uri mu karere. Abakuru b'ibihugu bashyigikiye imyanzuro yafashwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'Afurika y'Amajyepfo SADC irimo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zishyamiraniye mu burasirazuba bwa RDC n'ibiganiro bya politike. Ubwo rero AFC M23 atangazaga ko yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi tariki ya 22 Werurwe. Guverinoma ya Katari yari yarayishyigikiye igaragaza ko ari intambwe nziza iganisha ku mahoro. Abahagarariye AFC M23 bagiye muri Katari uyu munsi nyuma yaho guhurira n'abahagarariye RDC muri Angola binaniranye biturutse ku bihano umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU wafatiye abayobozi babo tariki ya 17 Werurwe barimo Bisimwa na Colonel Nzenze. Tariki ya 24 Werurwe Angola yafashe icyemezo cyo kwikura mu buhuza ku kibazo cy'umutekano. Twarabibabwiye mu kibazo cy'umutekano muke hariya mu burasirazuba bwa RDC, isobanura ko igiye kwibanda ku nshingano z'ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ariwo dukunda kwita EU. Ngayo rero nguko kera kabaye, noneho M23 batangiye kumva noneho ibibazo byayo. Ubu rwose bicaye ari Doha muri Katari barimo barumva ibibazo byabo hariya ku meza, bavuga icyo bifuza, bavuga n'impamvu batangije intambara, bavuga n'impamvu badashobora kuyihagarika keretse bagize gutya bakumva ibyifuzo byayo. Ngayo nguko rero iby'idoha hariya. Reka tuvuye rero hariya idoha muri Qatar, reka tubabwire ko AFC M23 yatangiye gutegura ibisasu nanone biri ku kibuga cy'indege hariya cya Goma. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangiye gutegura ibisasu biteze mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Nk'uko rero byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI kuri 28 Werurwe 2025, inzobere mu gutegura ibisasu nizo ziri kwifashishwa kuri iki kibuga cy'indege. Ni igikorwa gica amarenga ku iki kibuga cy'indege gishobora gufungurwa vuba cyane kugira ngo cyorohereze imirimo abatanga serivisi z'ubutabazi zigenerwa abagizweho ingaruka n'imirwano mu burasirazuba bwa RDC. Iki kibuga cy'indege rero cyafunzwe tariki ya 26 Mutarama 2025 ubwo umutwe twaje intwaro wa M23 warwanaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC mbere yo gufata umujyi wa Goma. Imiryango mpuzamahanga yasabye AFC M23 gufungura iki kibuga cy'indege mu rwego rwo korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ariko rero wasobanuye ko bitashoboka bitewe n'uko ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ngo ryatezemo ibisasu. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka tariki ya 11 Gashyantare yagize ati ibibazo tekinike birimo ibiturika birategurwa n'inzira y'indege bitarategurwa. Avuga ko hari ibibazo nyine birimo ibiturika bitarategurwa n'inzira y'indege yangiritse ngo byabaye imbogamizi yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. AFC M23 yagaragaje kandi ko umunara uyoborerwamo indege nawo wangijwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ubwo ryahungaga umujyi wa Goma
rinyanyagije mu bikoresho bya gisirikare birimo amakamyo, indege nto n'imbunda ziremereye. Ubu rero M23 yazanye abantu b'abatekinisiye babishinzwe ngo batangiye gutegura ibyo bisasu byose bitezara ku kibuga cy'indege cya Goma. Mu minsi mikeya iri imbere icyo kibuga ngo kizatangira kugira gutya gikoreshwe, ariko kizabanza kinubakwe hasi kubera ko nguko no hasi imihanda yararimbaguritse, ariko byose M23 yatangiye kubisana kugira ngo barebe ko ikibuga cy'indege cya Goma cyakongera kigakora akazi kacyo. Mu masegonda make cyane reka mitenze mbabwira noneho amakuru arimo kuvugwa hariya i Burundi. I Burundi ho hariya mu Cibitoki hakomeje gutegurwa umugambi wo gutoza imbonerakure mu rwego rwo kwitegura igitero perezida w'u Burundi yavuze ko bashobora kugaba ku Rwanda. Ubwo rero batangiye gukoresha imyitozo imbonerakure hariya rero mu Cibitoke. Abacukuzi ba zahabu babiri bapfuye bazize imyitozo ya gisirikare y'imbonerakure. Abacukuzi ba zahabu babiri bapfuye, abandi batatu barakomereka bikabije mu myitozo ya gisirikare yakorwaga n'imbonerakure. Urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD, ibi byabereye ku gicamunsi cyo kuwa kabiri itariki ya 25 Werurwe aho bita Icishemere, byongeye kubyutsa rero impungenge z'uko urubyiruko rw'abasivile rukomeje kwigishwa gisirikare ndetse n'ingaruka ku baturage. Abatangabuhamya rero bavuga ko imbonerakure zitabira imyitozo ya gisirikare yagenzurwaga n'ibice by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB n'abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR. Urusaku rw'imbunda zikomeye kandi zoroheje rwateje ubwoba abaturage bahegereye, nk'uko inkuru dukesha SOS Media Burundi ivuga. Abacukuzi rero bazabo bakora kuri site icukurwamo zahabu iherereye hafi yaho bitoreza kurasa muri Cishemere, munsi y'ibirometero 3 uvuye hagati muri Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Amasasu amwe mu yarashwe yatakaye. Amwe mu masasu yarashwe yatakaye, yandi nyine bita ngo ni balle perdue, yakomerekeje bikabije abacukuzi babiri, mu gihe abandi batatu bakomeretse bajyanwa mu bitaro byaho ngaho. Loni rero ikavuga ko imbonerakure ari umutwe witwara gisirikare. Imbonerakure rero zikunze kugaragara nk'umutwe woroheje w'urubyiruko rwa CNDD-FDD, ishyaka FDD, ishyaka riri ku butegetsi. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ari umutwe witwara gisirikare wagize uruhare mu guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega mu myaka itari mike. Bavuzwe mu bikorwa byinshi byo gutoteza, iterabwoba no kugaba ibitero ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru ndetse n'abagize societe civile. Abo rero imbonerakure ngo nizo zabagiye zibagabaho ikitwa ibitero. Ngayo nguko rero i Burundi imyitozo yo irakomeje, ariko nanone yo kubangamira u Rwanda, ariko u Rwanda narwo ntago ruryamye na nubwo rusinziriye. Ibyo rurabizi kandi narwo rurabyiteguye neza cyane. Ngayo rero nguko iby'u Burundi byo rwose ntabwo bajya baryama, bahora bikanga ibitero hariya. Nyuma rero y'iby'u Burundi reka nze mpite mbabwira ko u Rwanda rwakumiriye imiryango yose itegamiye kuri leta gukorana n'igihugu cy'Ububiligi. Leta y'u Rwanda rero biciye mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, Rwanda Government Board, nyine icyo kigo cy'u Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere, yakumiriye imiryango yose itegamiye kuri leta ndetse n'ishingiye ku myemerere gukorana n'Ububiligi. RGB yafashe iki cyemezo nyuma y'iminsi mike guverinoma y'u Rwanda iciye umubano ushingiye kuri diplomasi n'Ububiligi. Mu itangazo uru rwego rwasohoye kuri uyu wa 4 tariki 27 Werurwe, rwavuze ko ubufatanye n'uburyo iriya miryango yakoranaga n'Ububiligi n'ibigo bishamikiyeho imikoranire n'imiryango itari ya leta, ibigo na porogaramu zinyuranye bitemewe.
yakomeje rero ivuga ko umushinga uwo ari wo wose cyangwa amasezerano arimo bimwe muri ibyo bigo cyangwa se ibifitanye isano nabyo bigomba guhagarikwa byihuse kandi bikamenyeshwa. RGB yunzemo ko nta nkunga, ubufasha, impano n'umusanzu mu by'amafaranga bigomba kwakirwa biturutse kuri guverinoma y'Ububiligi n'ibigo byabwo ibishamikiyeho na gahunda zabwo zinyuranye. Mu byo rero iriya miryango yakumiriwe kwakira harimo inkunga ku ngengo y'imari, gushyigikira imishinga, ubufasha mu bya tekinike byatangwaga n'amafaranga yishyurwaga anyujijwe ku bindi bigo n'ibindi bitandukanye. RGB rero yatanze umuburo w'uko uzanyuranye n'aya mabwiriza azahanwa bikomeye cyane. Mu bihano rero biteganyijwe harimo kuba umuryango ushobora guhagarikwa cyangwa kwamburwa uburenganzira hakurikijwe amategeko agenga imiryango itari iya leta, imiryango ishingiye ku myemerere ndetse n'ibigo. Yavuze rero kandi ko hari n'ibindi byemezo bishobora gufatwa ku bigo bizagaragara ko byatesheje agaciro iri tegeko ndetse ko byashyizweho hakurikijwe amategeko abigenga. Hayo nguko rero abwirwa benshi akumvwa na bene yo. Ubwo abo ngabo bose bakorana n'Ububiligi bakwiriye kubahiriza rino tegeko cyangwa se amategeko ya RGB, cyane ko yasohotse mu bitangazamakuru, natwe tubishyize mu bikorwa turabibabwiye. Asigaye no kubyitwararika kugira ngo mutazagira gutya mukagongana n'amategeko ya leta y'u Rwanda. Reka rero tubashimira aho muherereye hose, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu, mukomeze mukore subscribe kuri iyo channel yanyu kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Nge ndi Emmanuel Nshimiyimana.